School, a Mayua Bear 200, Ewa Senior High Technical School, the Eja, Atowom dormitory, a men ne baby on bedano, a more edding, Obien free moody, then so a hoony shrew, as she been more akuma movement, wa municipal hospital, a honey at one mark on one prepranka crankakra, penny for show more. Adom TV Kasee, et was so. Adesua form abeyesa henu ya womoko wa senior high technical school no sie Kasee die ena meja hwirihwiri bi eto wo modo matwi enwede anwumre ne nteno amade omudi omoti beto ayeden abra no enya de bia eho kaaye na so adesuafo ne bia nsemri ebo won hu no wode wo mkopie mu ewo wa municipal hospital se de be ya doctor fo ebetumi ahwe wo mo eja hwirihwiri eto odo matwi no wona ade wona ne hu yi eche de a no wotwe ebopa ho kakra na sai gya no ehwe ase adesuafo ne nema hodo se books wo mompa omoda so wo monnuane ahodo ene wo mo si nyina ase jrobe join news mani boni enjoy bye.